Sandam tun min mangai na chu tilha Phuahtu pu PC zoram lian a hi kumsang ha chakwa somli pariat khan zo bok ompui khwa hlungvel bula anu pianga apa chulal ming thanga ani a anu chu par lomi ani tuna hian anu pui fanau tenen Celestia an cheng mek ani hlapali a phua zinga adu ber thi na luiral kalau kaita ti hlai hi sang kha chakwa somsari paruk December thla a phua ani a heti lai hian gospel tiger team minga rong an bol lai ani a lali suwa thina le thole na thu an soya theito pan suwa nuwa po mi puilam chuan an threfia thiam silova ti dan tur ngai tua konga kal lain he la hi thin lunga a thu le thluk nen alo thlenga aziak chuak ta zung mai ani heta tang hian mi ten pathian thuan thria thiam lo chu an lo thriat fia thei pha tang nge ani tin dân tim cơ lâu sẽ ta ati na kati pani thole na ti nun cơ lâu ta ti lui ra cơ lâu cai ta có vẻ li tên ăn sẽ thiam lâu sa zong boral mai tu van tak sa chu aro pui suan sera lui ra talo kai ta ko vel ni ten an thiam lo hla somruk chuang zet Phuahtu puvi thangza wa hi
January ni som pani sang kha zakwa somli paruk khan biatea apianga apa chu chal khuma ani a anu chu mingliani ani chalu tinen me ni sari sang kha zakwa somruk paruka in nein fa pariat anneya tuna hian churchanpur manipura an cheng mek ani helei rammi kan nilo ti hla hi July ni somni pasari sang kha zakwa som kwa a phua ani a ani tin nun te han thlirin pathian ro lo tu ni tur chuan tlingzawin ain felova nima sila lalpan afa aro lo tu ni turin aruat tlat ani ti riat chuan pathian mangai na chu ro puit em maya ti chuan helei rammi hi kan nilove ti in he hla thatak saklo em hi alo phua chuak ta ani mana kan nun hlui a chu to hnu ti hla hi Rokungan kumsang kha zakwa somli pahnia aphua ani a
a Phuahtu hian a hla phuah te dah khom na kut ziak hlabua he hla thu puyatana a man chu khohar hla ti ani Rokunga hian a kut ziak hlabua he hla hi engwanga a phuah nge ti le tu ta na phuah nge ti a zia lan lo wangin tun din huna tang chuan a phuah chan tak hriat a har riau to a engpo ni se a hla thu atanga chiang taka kan hmu thei chu he hla hi lusun khohar na ril rupu chunga phuah ani ti a chianga a Phuahtu in hla thu puyatana alo man khohar hla ti po hian chumilam bo ruak cho ko ngal buk ani ama ngein apal tlang lusun awanga he hlai lo piang ani thei rualin Rokunga kha hla Phuahtu lar ani awangin lusun chung kwa engmo zatin antan hla phuah sak turin an ngen thina phuah po phuah sak nual nge nge ani he hla po hi chutianga mi ta na a phuah sak zinga mi ani thei bokang July ni som pani sangkha zakwa somruk pakwa zandar som le minute som panga a chatuan cholna chol turin min ho sana athi thu hi UIMA in khotina signal mangin anin fil chong hal zela khotam taka asan pa in avoina in khom buat sai ani nge nge ko ran upa ani na mission veng ko ran biak ina ursun takin vui ani a alhla phuah nung ber sualin bo ma ila ti mangin Aizawl Theological College zirlaiten an thla liam nge nge ani hla Phuahtu Rokunga hi mizo nam om chung chu mizo mi puita thin lunga anung reng don ani
kadon thin ro puina ram ti hla Phuahtu pi Zothansiami hi June ni som pathum sang kha jakwa sumruk pariat khan kortha khuwa unau pasari zinga pangana ni turin alo pianga apa chu kap frang ani in anu chu thangjing pui ani he la hi February ni som pariat sang kha jakwa sumriat pasri tlai lama phua ani a thina awanga hre omna na sadak tuara pathian po dem khopa ril rupu thin chu ahmangai na ro pui tak mai chu hriat tira lo om ta ga wangin thina hi thina chok top lovin ama ring tlata athutiama ding het tlate tan chuan khovel shom nain ati boy phak to lo na ro puina rama chuan chatuana tan mun min lo buat sai zok ani ti hria in thina le na lo thlen point van ram thlir tir tu alo ni ta zok ani ti he lamang hian alo phua chuak ta ani kan be seiwan kanan ti hla Phuahtu puti Romama hi mei ni rian sang kha jakwa sumnga khan thingfal khuwa a lo pianga apa chu kap franga ani a anu chu dar liri ani unau palizinga no pang berni in March ni ruk sang kha jakwa sum sari pakwa khan el lal thang le ni nen in nein fa pali an neya tuna hian ser chip din tharveng sanga an cheng mek ani
kan be sei van kanan a phua dan hetiang hian asoya kum sang kha chakwa sumkwa pali atanga sang kha chakwa sumkwa panga borvel hi taksalam na nei min tlak buak lai ani awangin taksa le tharau a chaw hle a ko than te zinga ka tel kha ta chung kwa limna tlema chutian na nei min tlak buak ring lai chuan ni khat chu kan na tur chunga ma ni chawak om lain kan ina tanga mu phak ve ve a hian mithi pani an oma pakhat chu nula ani a pakhat chu pitar ani nula chu ko thana rongbol ho to kan ni a thinlungin ka tuar ve tak taka ma se na nei reng kan ewangin khoya ma chuan ka tel thei talova mithi na khuang chu ain chon tluk tluka ngai nom ka ti hle a ka taksa ka hanin ena a cherin a chaklo box sinen karil ru chu van lama akal ding ta a voina lusun ina zairi dup nilo hi ring tu te tan chuan mun om nge yang chu kan nga mek le be se van kanan hi ani a ta chuan in thenna dar le lungai dar om to hau lawang ti in nem tu nei nia in ria in karil ru hlima natna kara chuan he hla hi lo piang ve ta ani he hla hi mizo te hlangai nat ko ran thalai fuan khom na le mithilumen na sak a hlo le zuala lusun chung te nem thin tu hlathak ani Van kanan thar mo ya chuan ma ngai na lui pui luang cham de la
nên cần tin trên lệ chi là ba bất thiang rô rèn ngà mun moya in trên đất bia thu rèn cần soi tổ đô Puti Romama hi zai ngai na tak ZAIPAWL Phuahtu thatak ani boka ko thon ZAIPAWL conductora kumsom ni pasari chung le bial ZAIPAWL conductora kumsom pani chung te meu tangin hla za somruk panga aphua bok ani mithiang limte le na ti hla hi kumsang khajakwa somkwa pathum February thla a aphua ani a aphua dan chungchang hetian hian asoya Evangelical Church of Maraland ECM Saiha kan online in khom puilian kan nei dona kan thupui chu thiang limna ti ani a khati hun lai khan rampum ko shan achawin ko shana boruak engemo omneu newa ko shan in pum khatna athat lo lai tak ani ome kan thupui thlan chu kan zirtur ni om tak zong ani ma se bol hlo nain ko shan hote min chi mek ani si a hu phur omin achak omve hle thobok si a tin karil ruwa alo langa nakina chuan ti hian ka ngai tu a ko fran hi Krista taksa tin kanin chala ma se kan thiang lim lo thin ama ero chulal Krista thisina ti thiang lim to kan nei a chu thiang lim na jok chu hlo tlak kan ni awanga kan don chu anilova pathian khongai na wanga kan don jok ani chu kan chuang jok anga kan lom tur jok chu alo ni reng mai tia puan chuwa nan he hla hi kan phua ve ta ni
partin vulna ti hlahi sa phla tanga le lin ani a alaming chu Where the Roses Never Fade ti ani a kumsang kha zakwa somni pakwa a Jenny West Metzger phua ani a anuina pian hlimin athi sana apa po alua hliam atorawangin athi vele mai tabuka now husam enkolna Bachners Baptist Orphanage a an unaw hian an salient ta ani khovela hian pangpar moi tak tak atam ema chung zinga chuan rose par hi moi zuale moti tur ani mitam takin an thian le mangai te du sakna le mangai na lan tirna atan rose par kher hi an loin hlan thina rose par moi tak hian mangai na lan tir an ti thin amai ro chu rose par moi tak mai po chuan rei adai re reng lova reilo te a chuai le mai thin ani khovela partin mai hi avul lai chuan moi le thin ma se reilo te tan chau mai an lo ni kan lal i suat hi sen zara ama ring tu te chu partin chu lo na ram kan ta na min buat sai van rama kan lakal dona chu mun partin vul na rama chuan kan mai kal ta tenen lim takin kan lain mu khom le dona ni ti in moi takin he la hi lo phu chuak ta ani mizo chunga Lettu chu upa Lungngailova Colney Upper Republic aizola cheng ani a zai ngai na tak zai rong bol na franga in mang thin ani a sang kha zakwa somriat pariat kuma mizo ZAIPAWL Reverend Dr. Vanal Haga Hova USA le Canada ram an fan tumin hlabu le cassette in kop thadeu mai country and western gospel hymnal a hona chu hlabu atang chuan he hla hi le lin ani Where the Roses Never Fade ti hlai moi ti ema angai thaning theilova athrau nun chu nasata ka choi kana omin ain thrin music lama sang hlelo ma se athiam ang tokin mizo tongin ada chuak ve ta top maya pathian in mi thin lunga nasatakin na athoka hela hian am ang bokin mitam tak van ram angai tirin pathian pol nan an lo mang thina aro pui tak zetani helei hi zong trale room na sual thil ti thena ram hi reilo te ka chu asan don partin vulna rama chuan tin pathian pol nan imang thewang u Ram
in khong pui tiak to ngai lo na ti hla Phuahtu hi pu englal mangaya ani a August ni somni pakwa sang kha zakwa somnga pakwa a lo piangin apa chulal zuya ani a anu chu eng moi ani March sang kha zakwa somriat pathum khan ro thanginen in nein fa pa pani le fanu pathum an nei pu englal mangai hian hla somni vel aphua in khong pui tiak to ngai lo na ti hla hi August ni som pakwa sang kha zakwa somkwa pakwa jingdar sari le chan vea anina aphua ani a vanram ngai hla tara aphua ani aphua lai hian mit tui ta zoi chungin he hla hi aziak chuak ani pu englal mangai hi anupui fanau tenen sai Ramdinthar venga an khosa a ko ran ZAIPAWL le bial ZAIPAWL roi tu hlun ani van khua ti hla Phuahtu Dr. Ramdinthara Sailo hi October ninga sangkha zakwa somnga paruk khan changjol khua Saitual district a lo pianga apa chu lal ranga Sailo ni in anu chu kap chingi ani ama hi medical doctor ani baka anu pui pizo chuani po hi medical doctor tho ani a Mizoram sarkar nuaya hun engmo chen atho nuwa
July sang ni pani khan Council for World Mission nuaya missionary turin annu pa in Helena Goldie Hospital Munda Solomon Islands sa ankala sang ni som panga kum top khan Mizorama anlo chuang chuak le ta ani tuna hian lunglei hmuna Presbyterian ko thamdam doi in John Williams Hospital la Medical Superintendent ne in anu pui fanau tinen anom mek ani hetiang hian van khwa apua dan asoya suang tuana mit thla a vanram han fan chin vel hi nuam kati thina vanram om zia le moi tur zia hi mi hring suang tuana hian a suang tu phatak tak lova kan suang tu nom the top ai nuam ani don ti achianga engpo ni sila mani phak tok anga suang tuana mit thlain vanram chu han fangila kan chung tele thian thi to te lim ema an leng vel tele an kot kher moi lu tuk mai te nun na lui dam te a han luang dem le akianga nun na thingvul chuk mai te phul nuam cham duai mai le hring dup mai chu beram no enga chon moi em hian a eng po chuk pok nen ami cheng te lim mel mol mai chuan mit ala a chu mun chu mangai nein a khat liama beram no fakna zairi chuan van kho pui chu angor dup boka suang to thiama piangin an suang tu aru pui mei don ni in alang atak taka chuan heng ai ru pui na satak ani nge yang aru pui berzok ero chu hetiang mun ro pui thleng thei tura athisena min leitu lali suwa mangai na hi ani ti in he la hi April ni som panga sang kha jakwa sum kwa pali khan lunglei hmuna asiam ani phong ven chung van qua nuông thi sutta lung du kalpa ka
xin công hy cờ bèo buồn xóa dù rằng bố ya nhìn tên cờ lên về và đi giải bố phật là dòng về đi cần tu kia ngã cất cho cùng qua đồ và môi em về cả suy thế lâu chính mi an ta nhà đã chưa dấu lâu tua lần lên na răng cả đời hoa nề Allah ya nun na tùy an loang nề an leng za to ang ti la Phuahtu ar la thlamwani hi June ni riat sang kha zakwa somruk paruk khan kolasi pa alo pianga apa chu lai ani in anu chu wanal oi ani no pan lai tang zai chan zai ngai na tak ani a ko ran ZAIPAWL conductor hial te po lo ni to bial ZAIPAWL lama po member tang kai tak ani a kum sang kha zakwa somriat paruk atanga sang kha zakwa somkwa pani chung khan pathian fakla sathin mei chlang omna the followers dinin member tholok tak ani bok hla hi sompanga borvel aphwa to a chung jingami an leng za to ang ti hla hi kumsang kha chakwa sumkwa pahnia pathianin apek ani tuna hian ramhun veng lai ai zola an cheng meka he la lo pian dan chu hetiang hian asoya zan khat chu kalung aleng hle maya in leng kan nei nuala kanin kom him hle bok chuti lai chuan vanram ngai lung len hian min chim hne hle maya kanin leng te po chu ho thoi thoi se vanram ngai na hlai sak vong vong mai ka chak ber kangai tu na hi khovela cheng lova mangai tu le mangai tenen leng za a nat le lung ngai om to lo na muna zai dup dup mai chu ka chak em ani gitar chu kala a hlathu chu lo thleng ta nga la riat sa ji ang main ka ziak zung zunga gitar chu ka pera athluk tur om ang chu alo lang le ta ngal mai boka ti chuan athluk nen chuan kalo puitlin ta ani ti in Phuahtu